ole in lo tangkai pui le mial takin tin video pakhat karon siam le don ani tuntuma chuan I kana chungchang oral ulcer chungchang hi an soenga ei no pang phei chuan an nei hian an khongai thlak em mai an chil thli tla a thilan ei thei lowan khuwa sika anoma nom lowan tlei lo thin ani puitling tan pon na thowa kana chungchang hi toite in zir ho le donila thome ti chuan kana chu pil wang lo omani ta a om dan bera chu pil alo ni ni chu leite mui chung le wai a chung lam a taksanem lai vun lai ni lo te tin kamsir chung lam hei hapui zone borvel khatiang te tin dang a te tin lei a te tiang khan pil alo om ta chan sang wangin om the kan soyanga chung te awanga om chuan kana khan lo nei ta ni chu soyang khan no pang pon an nei a puitling pon an nei tar pon an nei theya a chana wang hianin kum rang age group rang khan an nei theya ni chu tuntuma hian kana chi rang chiruk vel karon soidon ani pakhatna chuanin aphthous ulcer antia hi alar maya aphthous ulcer anti chu hariam wangte biang hi alo thau chuan kan se thina chu mi chik bite biang kan se na sat wangte tin pumpui chak lo wanga puma acid om ron ir let le gastroesophageal reflux disease anti wangten na om theya tin ril ruha wangte stress kanti thilhu phurlut tuk kan nei zan po kan mumang lo khati ang chia te khanin aphthous ulcer kha alo om thina ni chu panina chuan lichen planus antia avarin aphana anadua na ai ma chun thak ang deuh hian omani thak thip ang deuh hian a oma chu biang sir vela hian om du em mani pathumna chuan leukoplakia antiani leukoplakia chu avar emo a grey rong deuh emo a biang sir velte hani velte a phan ania a chan ber nia lang chu tobacco wangani azuk chi ani mo a muam chi ai chi a thial chi khatiang te wang khan leukoplakia kha alo om ta thina ei chuan cancer hi a thlen lu tuk lo ni in an hria chance po omang lo ani cancer ni na chance chu palina chuan erythroplakia antia erythroplakia chu asenin aphan ve thungani kan ka chunga hian kamsir ani mo hani borvel ani mo dang ani mo asen hian ron phan dewa erythroplakia chu zuk le muam smoking le chewing tobacco kanti tena thlen deuh ber ania tin hei hani hamai nuai lam chung jok lei ina hol phak helai area borvela hian a thleng tam em a chu meizel kan zu mo thil kan emo kan hol khom na lai vel khania tin erythroplakia poimo em na chu cancer thlen theina chance ani ve wang hian hi kan hria ta poimo a erythroplakia chu asena aphana ka chung hnuai lam hamai nung lam hamai chung lam aniang chu leina hol phak bor vela hian a om du cancer thlen thei ani chu tichon pangana chon candidiasis antia candidiasis chu fungal infection wanga lo thleng ania antibiotic course rei tak eite dose dik lawa eite tin kan taksa nat naral do tu sipai immunity niam wangte atlak chiat wangte khang wang khanin candidiasis chu lo om theya asen dewa avar deuh chek boka tiang chuanin athi ve deuh thin ani ka ana anuam lo du khop mai tiang chuan parukna chuan oral cancer ka chung cancer kha ani india ram hi khovela ka chung cancer tamna berram tepo anti thina ni ka chung cancer chungchang zir chiang tur hian india tepo hian mithiam pui pen ron thok lut fo bani tiang chuan ka chung cancer hi nakina topic ran te pon kan la soitura ngaila thina te po thlen em ani tiang chuan ka chung cancer chu asena a then la ya var de phek boka chuan ulcer dangte anglo takin a
khwar lowa aron por deu ter thina ni abordar vela khan chu kan hriat na tu netin ulcer le ka chung na reng kha chulkar ni ai rei kan nei to chon ENT doctor an ni mo dental surgeon an ni mo general doctor an ni mo pan pui a tho me ti chuan an nin ka chung cancer ani em ti te an lo check thin don ani ti chuan kana thlen tu tam tak te zinga alang sar zual kan soi thle zur zuranga pakhat na chuanin soita kan khanin hapui bor vela hian biang thawlu tuk te ka chung ron por lut thi om ve thina chu thil ei pa te tong pa te hian kan lo se pal thina chung wang chuanin biang se pal awang khanin kana kha om ve theini adot le chuan allergy wang ten om theya dam doi ei kan ngei lo palte tin ha no na te kan ngei lo pal wang te khanin allergy lo oma ka chung ulcer hi lo om huai thei ani pathum na chuan brace kan ti thin kha ei ha trorual rem lo te kha bedik lo te nan vuat thin ang kha kan vu awang hianin hui te biang te hi lo no ta khami wang khan lo om ve bok thina tin toothpaste dik lo kan mang na sa toothpaste hi azirna a chuanin anoi len zong turte a content sang turte hi zirna a chun tu sam a desirable quantity te quality te siam vekania khatiang ni lem lo kha market a hian toothpaste hi tam khop mai hi abik takin Patanjali ti te engemo ramhula tanga siam andeng ko ito pan ron pe ka moti turang chi hi eng hianin ka chung ulcer hi kana hi thlen na sai em bokani adot le chuanin thei thur eina sata wangte acid lia doi wangte khan om thina chuan kan period la ya meichia te kan period la ya an hormonal imbalance emo hormonal change awang khanin ka adur du em bokatin ril roha te depression stress kan tiang chi khang ho khanin kana hi a thlen thei boka mut that lovin ka ana thei bok ani chuan infection sang kan nei tin HIV te tin soyang khan antibiotic man ngai chi infection reita kan ko lawang hianin ka te po hilo na dai thei bok a tin a to bera chuan vitamin B complex tlak samwa hian kana hi om du em maya vitamin B complex tlak chambang ani chuan vitamin B complex kha e mai tur ni om takani te chuan a enkol dan lampang sei ve thungila pakhat na chuanin kana a hnoi chi hi omani chunga chuanin kana dam doi mai ba ka hikna kan tiang chi a ron cha deu tal theina dam doi ang chi kha antel bok thina chumia helai kan hu theilar zol te han soila pani thumvel ora sor te ora soft mucopain kan tiang teng te po khan yang thil dang tam tak te pola omani adot le chuan oral steroid antia steroid dam doi ka chunga hnoi chi hi om boka triamcinolone ania chungte po chukan hnoi tir thina maro sei chuna zong in steroid lampang hi chukan cholu tuk lem lova pathumna chuan nichina ka soyang khan vitamin B complex hi an lo tla cham du khop maya bik takin thingtlang huna te tin kuwa eina sa kan tianga te chuta chun vitamin B complex hi kan pe mai thin boka vitamin B complex hi hei alara B complex chu ming shan in an zuara alang sar zol deu te pon sei vele la hei biplex 4 ti te supradin ti te winbex plus kan tiang chi te bicosuls kan ti teng te po hi tel ome chung te po chu kan chaw thin boka tin palina chuanin pumpui dam doi hi poi moi mem boka ni chin khan kan sei to a GERD gastroesophageal reflux disease wang khan pumpuya acid thur kha alo in irle ta chu chun ka chung hi lo tipil the shok te lo tina thina chuwang chuan pumpui dam doi hi kan han chaw thina pentop DSR rabeprazole DSR omeprazole DSR LSR IT khatiang te kha proton pump inhibitor antia pumpui banga acid ronin ham chuak khami lo block tu te khan ni a ainga po hi doctor te chaw angkha e mai tur ani ti chuan pangana chuan mouthwash hi man apoi mai mai hei tuipol rim rem hi om thin hi chlorhexidine hi kan mang war deu bera chlorhexidine mouthwash hi chu dam doi dora hian lei mai thein awma ming san apua maro chu chlorhexidine kha han ti la achiang ber mai ome a to bera chuan na chok na le antibiotic te
kana ai chuan na chok na le antibiotic hi hanin chaw lu tu khi ngai lowa amaro chu antibiotic bi ka chuan khami ulcer en kol vak lo wanga septic te thalbe lampang te lo khoi chuan nai te lo la ka khwa te ti siklo lo chuan antibiotic te pokan han pe thina alang sar zol dewa chuan he amoxicillin inclav kan ti te cefixime kan ti ho teng te po kha kan pe war le ani tin NSAID ka ti kha na chok na ti na nia na chok na chuan ei hi ngai lu tuk lawa chan chu ka hikna ang deuh a hnoi chi kha kan hnoi to thin mewa wang khan alo ngai ta ni poin aman tom te hi leila poi lova ko por la ya ei tur ania hei diglogin kan tiang chi te ka tiang result TSP 0.SP kan tiang teng te po kha a thawme ti chuan voina tan chuan kana oral ulcer en kol dan kan lo thiam le ta